Kino kayo hindi. Sino? Oce, lagi mati aku. Tunggu. Ha, halo. Halo Rong. Di kayo Rong. Ha, siapa? Kunin bas. Aku ganyan di lokasi na, lokasi ko bunda eh. Oke. Pai mu akan, temang sendiri. Oke Rong, kuya on na. Oke, siap. Oke bos, siap. Oke. Oke Rong, Assalamualaikum Rong. Waalaikumsalam. Walang imbangan. Hindi niya kapit ka Rong. Hindi ta. Birong. Ito gagawin nito. Bukihan ba Honda man ka? Payah na dalan ako, matanggo. Nandun, pegan din. Ay, tabiro ako. Bigyan ko dahil. Sorry bos, patang usipunan eh bos. Pepe man. Aku pe, bos tingnan na. Ako pe jam 5 bos aku nila. Sebenarnya aku lebih pa enday. Wah, iping ko galap. Imo na, kunin mo sorry mo bos. Kunit na. Lat bang. Dalam, kunin tsaka. Di ka lokasi. Mo, lokasi na mo. Kita ra sa katan Lagi pingin tak mo. Sekitar sendenen sekitar 5 tak. Oh, magtak. Aku pe agen mang. Suna. Telepon bang ikon ka din. Telepon cok. Kalau misalnya bos, aku pe tawin mang tsaka na nagkunay kan. Ya. Halo bos. Aku udah di apa nih di lokasi nih? Lahannya udah kulat semua ini. Oke. Tapi gak ada sawitnya. Ada. Oke. Sabar. Oke. Terus saya telepon. Assalamualaikum. Kunin bos. Gua mau aku telepon di Toki dah. Sudah. Kita tunggu lepas dia. Kita tengah nanti lokasi na. Boleh tarik dia kau ten. Baru kunin. Oh, dia ambil. Mana kata nih? Lokasi ten, isi pernah bisa mengganggu ya. Itu pilihan. Itu mah aku kepala. Aku sini na masalah kebun. Tidak masih tak punya. Kali tulang Kebun begini, bukan dah biar nak. Guna masalah ko sini kita cap kita sewa galak pembuat. Dikira. Aku kata nunggu sini. Saat ni tanuhan kita kare. Kalau ini kau buka pasang ini begini. Saan mo na kung payak na din yung nakabahagiyak ng kutong mamakbe. Naglakat naman. Sabi po! Nino, Kaino? Karino. Grabe yun! Hindi kita betul perawat. Ikit. Nakal ka gusto ni. Ya. Hindi ako nakaturang ko bilin. Wala ko kendi. Oh no!